Weekend imeze neza, weekend ishyushye. Bakunzi ba Show Empire, ikintu tubashishikarije mukande subscribe ku batarayikanze, tunashimira abakanze subscribe. Uyu munsi muri iyi weekend dufite amakuru menshi, dufite amakuru ya M23, dufite amakuru Aisha Speed, dufite Yamano wasanye n'umugore, dufite APR yatsinze Reyo. Iyi ni weekend imeze neza cyane. Reka amakuru yacu tuyafate tuyatangirire kuri Aisha Speed wahumuye isi yose. Iki ni igitego u Rwanda rutsinze. Abanyamerika babeshywe byinshi, abanyaburayi babeshywe byinshi, bazi ko muri Afurika haba abantu bameze nk'inyamaswa, abantu bakiri inyuma mu mico, abantu mbese basigajwe inyuma n'amateka. Aisha Speed ubwo yageraga muri Afurika yagaragaje ibintu byinshi sitarizi, ku buryo abantu benshi babi Burayi babirabura batangiye kuvuga ngo ese Afurika yacu ni kuri imeze, ese ko kibaye ibintu tutabibwiwe. Abanyafurika bakuriye Burayi babwiwe ibintu bitari byo, ariko Aisha Speed agaragaje ikintu gikomeye cyane buri munyafurika wese yashimishwa no kumva. Aisha Speed ni umuntu waje muri Afurika yakirwa n'abantu, abanyaburayi bari bazi ko n'abanyamerika hamwe n'abanya-Australia mu bindi bihugu byinshi byari hakurya dufata nk'i Burayi, bari bazi ko Afurika ari ba bantu batazi internet, Afurika ari ba bantu batazi icyo gukora. Ariko uyu mwana w'imyaka 20 yajyaga muri Afurika yakoze ibintu by'ibitangaza, yakirwa n'abantu, abanyaburayi n'abanyamerika muri make bari abantu dufata icyitegererezo, babona ko Afurika natwe tuzi internet, Afurika natwe tuzi aho ibintu bigeze, Afurika haba abantu beza, noneho byageze ku bakobwa aho noneho biruca abana. Ikindi kintu muri iki gitondo ingabo za FARDC n'ingabo za M23 babyutse barwanye cyane ku buryo abantu basize ubuzima ari benshi. Abarundi bafatiwe mu duce tumwe na tumwe two muri Congo babuze ko bataha. Ikintu tukubwira wowe kanda subscribe, ubundi aya makuru tuyahuriremo tuyanonosore. Yamano se warubizi ko yasubenye n'umugore nyuma yo gusohoka amavideo bagashwana, Yamano akagira ibyaha agapfusha umwana, turamukomeje. Ese waruzi ko izo video nyuma yazo Yamano yatandukanye na madamu, Yamano yashyinguye umwana we, Yamano yaranzwe, Yamano yaratutswe, Yamano yaririmbye indirimbo asaba umugore imbabazi anamubwira ko ari mwiza. Ariko uyu munsi muri iyi weekend dusigiye Yamano wasubiranye na madamu, Yamano wongeye kugira akamwenyu gakeya, Yamano wakomejwe na Aremu Kurarinda yavuze ati Yamano ni umwe mu bantu twaririmbanye indirimbo ye ya mbere, ni umwe mu bantu naga bafite impano, nawe ubwe byamukoze ku mutima, aravuga ngo ese nicyo gihe cyo kujugunya Yamano cyangwa tumube hafi. Ikintu nanjye nababwira, Yamano mureke tumube hafi, tumuhumurize. Noneho iyi mihanda Bruce Melody yasaze nyuma yo kumva Aisha Speed avuga ngo pom. Aisha Speed yabasabye gucanga indirimbo ya Bruce Melody. Ni ibintu byakoze ku mutima Bruce Melody, bikora ku mutima Diamond, bikora ku mutima abafana b'igitangaza, bikora ku mutima n'abanyarwanda muri rusange kumva ko hari umuhanzi wo mu Rwanda uzwi. APRF yatsinze Abareyo bitahira kwa kundi kwabo mu mugoroba utari mwiza mu kajoro. Ni ibintu bibabaje, ahubwo Abareyo bari kuvuga ngo tubyegekeho nde, bamwe tubyegekeho kwizera, abandi ngo tubyegekeho umutoza, abandi ngo tubyegekeho ubuyobozi, abandi ngo tubyegekeho ngo abakinnyi bashyashya. Ni ibintu bibabaje cyane kubona ikipe y'abaturage ya rubanda itsindwa ku kariya kageni. Nkongera nkavuga ngo frustration kuri APR n'abafana bayo, mwagaragaje imyitwarire imeze neza. Ni stade yari yuzuye abafana ba APR, ni stade yari irimo akamwenyu ku bafana b'igikona, ku bafana ba Nyamukandagira, ku bafana b'Intare. Reka amakuru noneho tuyavuga mu buryo burambuye, ariko nyamuneka niba uzi ko utakanze subscribe kuri Show Empire, tugusabye ko wakanda subscribe, kuko amakuru ngo nibwo agiye yaza, nibwo agiye yatangira. Ikintu cya mbere tugiye kuganiraho, M23 FARDC ni abantu batameranye neza cyane, ni abantu bari kurwana, ni abantu bari gutuma havuka ibibazo bikomeye cyane. Ariko M23 iravuga ati se niba abaturage bo mu burengerazuba bwa Congo barimo barapfa gutya, twebwe nk'abana babo twakora iki?
FARDC nayo ikavuga ati niba inyeshyamba ziri kuza zigashaka gukora ibintu ibi n'ibi tutemera, zikaturwanya zishaka gukuraho ubutegetsi, natwe tugomba kwirwanaho. Ariko ikintu kiriho cyo abasivile bari kuhata ubuzima, abasivile bari kuharenganira. General Makenga we yagezeho bimurenga aravuga ngo ikintu cyaduha amahoro, ikintu dusigaje ni ukwisangira Gisekedi yo mu rugo tukamufata. Gisekedi nawe aragira ati ikintu ngomba gukora ni ukurimba mu 23 n'abayikomokaho. Ariko nk'abantu tureba, nk'abantu twumva amakuru, nk'abantu nk'ijisho rya mukuru, ikintu numva cyaba cyiza katwomeza amakuru yacu turimo tuganira kuri mu 23 na FARDC batameranye neza. Ni ibintu bibi cyane ku basivile, ku baturage, ku bakongomani, ku bantu bose bagenda muri Kongo. Ni ibintu bitari byiza cyane byagombye kuba biri kubahuza, ahubwo icyakabahuje nicyo bari gupfa. Bari gupfa umuco, bari gupfa ubutaka, bari gupfa byinshi. Ibi bintu tuzabiganiraho, amakuru uko azageza tuzatubabwira uko bimeze. Gusa ikintu cyo mugomba kumenya, iki gitondo habaye ibintu bikomeye cyane bitari byiza. FARDC ishinza mu 23 kutava muri Uvira, mu 23 igashinza nayo FARDC kugaba ibitero ku basivile, ku baturage, aho noneho FARDC ye yagezaho igenda irega yitwaje u Rwanda, ivuga ko u Rwanda ariko rushyigikiye mu 23, ivuga ko itari kurwana n'abantu b'inyeshyamba, bwo kurwana n'igisirikare. Ibyo bintu u Rwanda rwahakaniye kure. FARDC yageze naho yifatanya n'u Burundi, barega igihugu cy'u Rwanda, bakirega ahantu hose ngo u Rwanda rube rwakurirwaho inkunga, rwakurirwaho abasirikare barwo bajya mu butumwa bw'amahoro. Ni ibintu tumaze igihe tuganiraho, mwarabikurikiranye, ariko ni ibintu u Rwanda ruhakanira kure, rukanavuga ko ibyo bintu bidashoboka, rukanavuga ko ahubwo rujya rwohereza abasirikare mu butumwa bw'akazi ahandi hantu, ariko rutigeze rwohereza abasirikare barwo muri Kongo. nta musirikare n'umwe uri muri Kongo. Ejo bundi ahangaho hari n'amakuru yacicikanye, mwarayumvishe, mwaranayabonye, aho FARDC yagiye ifata abaturage ikabambika imyambaro, ikavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda. Uko niko ya 23 yasobanuye. FARDC nayo igasobanura ko abantu yafashe ari abasirikare b'u Rwanda. Iyi nkuru tube tuyicumbikishije ahangaha, hari amakuru menshi turi gutohoza. Hari umuhungu wacu uri hariya hakurya, hari amakuru y'ubuduheze. Mwe ikintu musabwa ni ukuguma hafi, tukaza kubaheza amakuru ari bukurikireho vuba. Ahangaha tuzazana n'impuguke mu bya politike, tubiganire ibi bintu, dusobanurira, tubwiye icyo amategeko avuga kuri FARDC ndetse na leta ya Kongo, icyo amategeko avuga kuri mu 23, icyo amategeko avuga ku Rwanda rubaye kuko rwarijanditse muri iyo ntambara, icyo amategeko avuga ku basivile bari kuzira ubusa. Tuzamuzana nyine dusobanuye byimbitse. Reka twikomereze tugere kuri Aisha Speed. Ubu imihanda yose yabaye Aisha Speed, umunyarwanda wese ahari ari kuvuga Aisha Speed. Bimeze bite? Aisha Speed, Aisha Speed nicyo kintu kiri mu Rwanda, nicyo kintu kiri muri Afurika, nicyo kintu kiri ku isi. Aisha Speed ni umuntu ejo urugendo rwe rwatangiriye i Musanze, yaraye i Musanze mu rukerera rw'ejo bundi, yaraye i Musanze ararayo, arishima, abona abakobwa beza bo mu Rwanda. Ni ibintu bisanzwe kuba habona. Yagiye aca mu mihanda hose, yatunguwe no kujya abona abaturage bamuzi, bamwirukankaho. Noneho byagiye kuba akamaramaza, ageze hariya Rafiki. Yageze Rafiki asangayo bakizi, asangayo ba Rutambi bamunywanye esanse, bagafata moto bakamutsinda. Asangayo na wa mugabo mugufi cyane ewana, byari ibintu byiza kuri we. Araho yagiye mu mihanda akajya n'abaturage bakamuhobera bakarira, yagiye ahura n'abaturage bakamuha amagift akayambara. Aisha Speed ibyo ni ibintu byamurenze kwikontorora biranga, araraguze inzu i Kigali. Ubu ngubu Aisha Speed ni umwe mu bantu bafite inzu mu Rwanda kandi bagaragaje ko bifuza n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. Yatangaje ko mu bihugu byose yaciyemo u Rwanda aricyo gihugu cyiza abonye, gifite abaturage bafite umuco, abaturage b'abasirimu, abaturage. We yageranyije u Rwanda na California, rugeranya n'imijyi imeze neza yari hakurya. Aravuga u Rwanda rwakabaye byibuze narwo rufite Londres. Nyine ibaza ahantu umuntu ajya akavuga ngo iyi Kigali mbona ni Londres yo mu Bwongereza, iyi Kigali mbona ni California. Urumva ni ibintu byishimiwe.
n'abanyarwanda, byishimirwa na leta y'u Rwanda, byishimirwa n'abanyafurika. Ubundi abanyarwanda akantu ko kwakira ko kamaje kuba umuco, nta nubwo akiri akantu ko kubibutsa. So Aisha Speed ni umuntu w'umusitari, ni umuntu washishikarije abantu bose kuba baza mu Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda rwakira neza Davido, rukakira neza Kendrick Lamar, rukakira neza abantu bose bagiye baza mu Rwanda, perezida wa FIFA, abaperezida b'ibihugu bakomeye baje, abami baje. Aisha Speed we yaje ashyira agasheregeshwa ahita yigura n'inzu mu Rwanda. Noneho Aisha Speed, ese wari uzi neza ko yakamye amata? Aisha Speed yakamye amata biramugora ariko arayakama. Aisha Speed yanyweye amata, yabanje kuyanga ayagiranya n'ibindi bintu kuko ntabwo yari yayamenye neza, ariko yari yanyweye yumva araryoshye. Ni Aisha Speed ubona ko bibaye bimukundiye yakabaye atinda mu Rwanda, ariko bitewe na gahunda nyinshi afite agomba kwitaho, ntabwo byakunda ko atinda mu Rwanda. Ubwo ngubwo andi makuru araza kugenda asohoka, nayo ni ukuyakurikirana, no kuguma hafi. Aisha Speed ese yasize iki mu Rwanda? U Rwanda yarusigiye iki? Ese u Rwanda rwo rwamuhaye iki? Ni Aisha Speed ejo wiyongereyeho 500,000 by'abasubscribers kuri YouTube. Ni abantu benshi bikiniyongeraho, tuvuga nangaha ashobora kwira yashyizeho miliyoni. Umva ni ibintu nawe ubwe yishimiye, ni ikintu u Rwanda cyiza kimurumusigiye. Video yakoze imaze kujya 4,400,000 kandi yari live stream. So ni ibintu byiza cyane abanyarwanda dukwiye kwishimira ko umuntu wese uje mu Rwanda ahava tuvuga neza. Reka dukomeze amakuru yacu kuri Yamano wa boy, umuhungu wakujya ishyamba, umwana wanzwe, umwana wahuye n'ibibazo, umwana wakubititse muri uyu mwaka tuvuyemo agatangira uyu mwaka turimo nabi. Ni Yamano wapfushije umwana, ni Yamano wagaragaye ubwambure bwe, ni Yamano wavuzwe nabi. Ni ibintu byinshi byamubayeho bitari byiza, ariko uyu munsi ikintu ari kwishimira, yasubiranye na Madamu, indirimbo yakoze ziri kurebwa. Mureke Yamano tumube hafi, areme uko urarinda ubwe. Nimba nabibabwiye mu ncamake, ni umuntu wafashe umwanya we, avuga ko yabanye na Yamano, yakoranye na Yamano, byamutunguye ko na ziriya video ze byanamubabaje, ariko avuga ko ari umuntu ufite impano, uri talented, ari umuntu u Rwanda rukwiye kuvuga ngo uyu ni umuntu ugomba kutugira akamaro, nk'umuntu wo gushyira muri miza. Reka Yamano tumube hafi, akore, agire ibintu byinshi ageraho, ariko nawe amenye gukavaringa, amenye ngo umusitari abaho gute, umusitari akora iki, umusitari. Ndakeka ibintu yaciyemo ari ibintu byamukomeje cyane, ku buryo ikosa yakoze saa izi ngizi atarisubira, atakonya no kuritekereza. Ariko natwe abanyarwanda twiguma kumusenya, tumube hafi. Yamano ubu ngubu afite akamwenyu, muri make yasubiranye na Madamu. Yamano umeze neza. Ikintu tubashishikarije, kanda subscribe, fata imbuga zacu zose, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ahantu hose ni Show Empire. Dufollowing, dusubscribing, ibintu byose bikore kugira ngo amakuru yacu umunsi ku munsi uzajye uyabona. Kandi nk'ubusanzwe turabashimira ababikoze, tunababwira ko ibyiza biri imbere. Reka duhure mu kanya tubazaniye amakuru mashyashya, amakuru ari gutegurwa, amakuru aryoshye kurenza ayo mwumvishe. Murakoze cyane.